Minu e fro sen. Pacha e frame Adiza. Adiza no pay. Ano pay de boko. Last year ni muna me pe edan arente. Iti me ne madam fo be ma bi edi hu nkomo. No si o. Baby on nadam fo baby on so te no. Edan ni bi da ho a omno so omode ma hai. Na me sisa de onye de onkonko kire me ho na me nkohwe se me pa. Ne ka me bone bono a na onfa me nko. Nti one day no ka so mekwa kwakire wo nti okokọ kire me na msi o ene mepe no sisa mepe de na ekọ na fie ru anankasa eni fie nti ebedu fie no na danfo ne frɛ no si o yekọ na fie ru ani ni fie no si o ne baba yewa na yekoto no yekọ a obema ye efie ru anenoma na me sisa de a mate no si ene ono kọ no akwakoji efie ru anenoma no na wa free efie ru na msi yo nti ono ko ba no free ni si o okoye npo na free ne wo ho no ne tu nenim no si o edan ne de a month 1.2 single room and porch no si wo mo gi ne 1 year no si sa de ne okan no se wate nti oba no be ka kire no si o mate nti ade chin no na ye Saturday anopa no si na dan fo na frɛ ni se obi so abadan ne hu nti se me se me pede a ene ye nyina ye nko nikuto ya na msi o baby ono won to baby ame won emutwe kakra nti onu ndi kan because ne satam na me diskana amandada ekura 3000 nti okoye no na matwen ya maintain nka nti within 1 hour time na msa so frɛ no me frɛ no si o oba otike mu nti obeso so frɛ me back 1 hour time biom na msa so frɛ no still na maintain nka nti 1 hour time biom na msa so frɛ no me frɛ no si o wakwa kotua na me si o se me ka ase anka bisa nti so amame no si o me kwa ni fewa na teme so e ma me de balance ni create ya toilet so for 1 year ama na me se sa de amate no si enwumire obeba me nchen wo fie na me si yo nti obaaye no si o okwa ni fewa ni se lock no asei nti obeya agi Monday oye wia no dikin na de ama ni receipt nyina aka ho na me se sa de amate nti Monday ni mante hwe nti mi Tuesday na me fie ho ekọ me maame ho ti mi kodru ade chi na me friend so na Wednesday me friend ka che ni so edan ni kra menya nji because me tu kwan akọ bi nti no menya nji biom nti so beti maka che efiere na mame a nti okoye no so akobo efiere na mane be efiere ne se odini second sky nti agi obi aba be de abe high dan no answer na me sesa ade amate ma bona de bia se efiere ni ho me ko efiere ni se onye obi ye nti January mu no friend me so obi aba beje dan no na efiera ni di scanner man no but di scanner man no ono di akwakofa laptop ton nti nipa ne so oba beje a odi scanner be mame na me see you mate Monday na ye Saturday nti Monday de ekwan bi enim Monday ni druye me friend o si nipa ne meje ye fi ho ma bona me me friend be 1 month be friend kra no mfa me call do be fa no nya abotre meti osika mo sa pemene me friend ni kra bi obi kra onfa me call eniti na me de na aba nse nji bi Oba se fro sa Adiza brante no oyo mpena na se wadamfo keke no ye me mpena dada nti o ex na adema na se time out this kema no na mpena twene da so wo mu time me de man de ne ye ntwe mpena na mogyae all right nti ade na wan kasa wan kopɛ wo dan a wo mpena dada I'm looking for my ex ono na this kema no so mpɛ dan ma wo edan me yankasa mi ko pay bi na minya ba bebi a me ko nyaaye no ho no so de wo ewemu too much nti ono kwa kire me bebi a na danfo ne wo na msi wo ho ne ye din nti nanka me pe ho no ti time o ka che se wanya dan ni bi no wa wo de wani kwohwe dan no di ada na de wani kwohwe dan edu time a utu aka no wa wankwa nkotu ya wo dan ka me koye na efiere ananka se ni fie ho ante na untimi nse ya daje na one day pe untimi nkotu ya wo dan ka eti fiere no wa ama me tama efiere ne bai na me de scanner di kan ama on dada so mfe nkura me ti me di scanner man no ade chi no frame Abrante na friend saying Pacho Jaffa good morning Pacho Pomboko de Boko na also nyame adom adaro ma ye Maame Frimpomaa ha ye Lawson TV na Adiza de na sembia beto ye nim de wo ka nyina ne se na ne mpena ne wo na time odi sika ma wo na mpena twen bi ani muntem na mogyae na wose ko ha dan ma no edan no wakọ han later wose wo mpebie mu akọ gi sika 3000 wo bisa wo se fanisi kama no a
Efi January abepem ne 30 million onfa ma no adan S gracia na. S gracia na. Yes. I don't know bitam sir. The enti am bisa say S gracia ne say wose ne X eno enti e bia na ode okada da bi e na odi sika no etika. Me na me de ne ka. Okay, enti the enti na wuntu ai. Enya wo bisa me de enti a na me ntu ya. Ono de na oka chem. Man ka se me ntu ya ne sika. O ma me sika che ono na odi sika ni she me se opedan. Ina me ma ko pedan ni na later also me kwaji sika no. Me kwaji sika no na due to one or two me explanation say oh sika we me da yesi. Inti tena me expecting na nkoye inti onya time mama ba me this kind be ma no inti they said already atem na be ma mu de me nim but if me see me was scanning to see and me try and cause my friend me several times am my explaining said the me expect no me yan inti onto no bo mama Bra wasem a wo kan sika wode ma wo se ode kwa ha dan enti se wanya ha dan na ama no na wo ka kire me se sie me ka se sika ne menya ama na me boa na wo pa kire sen na me pa kire se den wo pa kire sen because nipa ne disika no ma wo se ode kwa ha dan ante me ba me ante me ba nipa ne disika na ma wo se fa kwa ha dan ma no na so wakwa akwaji sika na eye sabio kasade ni nyansa kasa e na wo se wo ka kire no na ka kire me se sika ne mi nyamfa ma na wo pa kire sen na se wo fa nyansa kwan abone kro no ana don't pick sides wasam na wo kan na mi bisa se wo fa nyansa kwan abone kro no ana tell me de bia oni me kasa Disika no de ma o se diana. O disika ne ma o se disika no. Wone ne te no on laptops. Ante kenti no na kasa na mente wonka. Enti usika no de ma ne se won fa nko share dwuma mu ana se won fa ha dan ma. Won fa nko high dan. Tam o se efewa no so disika ne ma no. Wan kan twa mi se o de kofa laptop titi mi nya me de ba ma. Me friend answer no ka twa mi se me de akwa laptop. Enti if wa frɛ wo pese wo set issue na I was who said, better to you. We see what they have for laptops. Jaffa. If we can't say much shower, if you want to solve the issue, I bet. For brofos phone to one of the the work. This on the laptop na the man so fan ko. Just can me de man farm answer for kofa laptop. Now they kofa laptop no so man kan show say one kan share me answer. O de kofa wie answer na wo be bo mama ne. Baby am fie on mo. Baby am fie on me run kono e. Me brown kono e. Eti da be na odi misika be ma me. Me ji misika na ehia me. Bisani say how long onim say na me say. Onim baby. Sisi a me mbo okro no na esi den na sika na emba ya me fra wa so a wo mfa. Da o pansa na obefa me call. Me friend call. I say me friend call but from last week I me fra wo fa me call. From last week I me fra wo fa me call. I explained to you several times. It is that one friend me you want to who better already voice. I'm not a thief, me we are here. Me pacho misika na mi hia nti na me be de wa ba ha nti me nka ho professor bebre na hia me ni misika de bia me de be ma na drawson me sida usika ni hia de ayema de why Jaffa pacho me ana me kasa me si me hia misika why Aliza yes baby I would akone baby I would akone me pacho misika na mi hia baby a me de wa akone de hu hia baby misika na mi hia krono na wa bo me no because me flow last week no hu me call pa from Sunday Monday nyina me flow when hu me call Aliza wo tie mi minim se obedi matem nti na me de wa ba se omu di misika ma me nti fa misika ma me e na hia me wo didi matem de bia wo de me ka se wo mo fra na mo didi matem Oda minishwa wo mepe usika ma why me pacho week ye mu meji misika menso mepe usika week ye mu meji misika de bia sa na wo kan ti week ya meji misika adida sa wo de akọ mate mi se mate ba kai baby me nti da ben na wo de ba ma me na tem me ka cho o china tem mepe usika ma o da ben na wo di sika na ma me se wo hia me da ba mepe usika ma me hia wo me se da ben na wo di misika e ma me me the kind of situation me for so po ba usika no me ma ka cho me de be ma Jaffa wa bo me kro no nti me bisa se da ben na wo di misika ne be ma me na na se ma fa intam ko me ka cho da ben na wo di misika ne ma me na ehia me bisa o sama me nyesika ne se tia de miniska me ka cho se me usika me cha ncho enti laptop na wo ko fa ne da onipa na oba be fa laptop na be fa ya na this June me pay usika ma Jaffa enti me bisa o da ben na me say June yen
you June within June. Mepe uskama. June mpacho me pe date kun a June June date bebre wo mti date ben. Urefi wusu wechi. By normal. Normal. Sana mbani. Jafe me ne wo tena na me na me hwe wo enya na wo hwe mi o. Mendi usika da untimi ngira baabi an kan che me se woni me tena wuyi usika sei e de ma me da. Mepe uskama. Me na me di me sika e de ma o. Eti Jafa usi June date ben na wo di me sika ma me. And I may say June, you write June. It's the first June. Me Jimmy Sika. June, the me expecting June. Now me see first June, me Jimmy Sika. Within June, may you come out. First June, me pay date to be first June because won't me show me date there. First June, me Jimmy Sika. Me within June, meaning business and me say within June. Within June, may you go on Obama me date. David, Mr. Mayor. Until me be so date, who saw mommy date, who see June. Until June, there, first June, I must me hear me Sika. And see me Jimmy Sika on first June. Yeah, we tell me see within June. Within June, I'm a which can. Within June, date woman to me pay date to Kwa or the Bamame. These are Jaffa me to you. Me see within June. You write June more. Any am see first June, so I June, and when I made me because I know. Me to a mouth date. Me see June. Uti me ma obe mami date, as so mami date no why Jaffa. Beginning and now bet my ending. Into I ba me say ma me. Me penny ending first June me Jimmy Sika. What is? E ka one mete ne ka ben na obo wo me ho. Ai nti misika be du an pesa odi misika be ma me. Jaffa. Jaffa. Misi mamboka bia wo ho. Abrante. Mamboka bia. Abrante, Jaffa. Jaffa. Yes boy. Tie. Be ma de udu obasika. Enye wadwen so obi du obasika fa ho di. Ekwan a wo fa so agi ababa isika die no. Enye kwampa ekro no sem. Jisika ko han dan ma me. Hello. Jisika ko han dan ma me. Hey, na o kra chedi asa na o kan sa. Na o ka dwun asam kra sa fa dwun a wo se ending. Na we kra eno kra de ye ntwen sa wo. Me see June. Laptop na o so okofa ye no. Me kra mi pe bi ato. I'm from Maame Frimpomaa Korankye o. Enti no okofa ye no won de won fa na metobi am. Na ene laptop ba ko kra ye sen. Me tre say laptop no ba ko kra ye sen. Metobi am. Enti nyansa kro no no pese oba ababa wa no. Laptop ba ko kra ye sen. Me ti am fu Madam. Ayen samunu kra na branch pese wodi no. Munnimu. Jaffa. Munnimi. Na wo sa de do obasika. Jisika ko hai da mamia sika na bedi wo a wo se memfa ma na nakra mi nisika eno kra na mi nisika bia na nisika bia wo me ho a me de ma we nyansem hunu kra esa oka boys krache fa baba nisika man na ja sansam no be ma de wo du obasika sa kwan so kire sei je so onye obi an kana sam ma no nti wo ye be ma na twemprada wo na twemprada ese mu twemprada Jisika ko hai da mama ya ose sikana bedimo na ju ende na krache ye wi afa sikana bra na ye nya kwan laptop na wo so akofa wo ton no fa bra me kura me pe bi ato ne mfa sika nkoma no oh Maame Frimpomaa de ha adwen ne say oba bo sika no say me de ko hai dan I don't know. Oh, but it's not going to my Jessica need the business. What's that? Can't you know? I can't bro. I didn't say no. Besides, I can't send money in Ghana. I don't know. Time, Jaga said Jaffa. Time Ben or this is Canamau. Maybe some question. Time Ben or this is Canamau. Between me, no. Between one and who can say miss out and I maybe time Ben. October. Jaga Jaffa. Why not this? Can one October and a baba. Why so this is come out? Maybe Jaffa, and to obey the come out from October be pemone. Was me this can run me business mu. Me dey akofa laptops. Or can say this can ko han dan and say was if akofa laptops. Na o ba bitia. En ko this can man say ko han dan. Where yasem. On ko da bontiana. Ensem hunu kwa. Jaffa me ma 24 hours e free ne kwa pem ochina. Ababa wani sika na ma. E na threat na ugina fidie no so threat no ne yade ni jawo. Wo free ha kona se ne hu gunsu gunkra threaten na wo threaten se en won hwe na chi no ade bia be ye no sanity na be pai no ne hwene na be ye ne ya Jaffa ye bisa ne won asem free won chen madam min threaten ye why wo se won hwe na chi wo ka se obi hwe na chi e kire sen se onimi se na me wo ka se obi hwe na chi a Jaffa e kire sen
mentumi yɛ ne bibi enti me ka kyerɛ wo me de afidie so no wabɛtrɛten no ene wo koi wo poli na ne kokoro moti pira eyewa baabi a wo bia bɛhwehwɛ wakyew enti sika no free na nkwapem kyena 3000 Ghana cedis fani sika ma no wobɛtimi a bɛtimi membɔ kɔ no yɛ ma me se bibi tuna na mechew bibi tuna te mentan bibi tuna what threatening no eti bibi tuna wo na me hwehwɛ madam na I'm not illiterate too. Baby tuna te mentan fa wo brofo no to nche me se what threatening no on ferishe what your basic 3000 na 3000 kwe sika se ye do ba fidie so sana yedi ni pakasa umu ho 3000 ye sika de ba fidie so obi di asama bramo mutana mudi me kasa muni mo he wo kasa nyansam anke yeso be kasa nyansam a kire wo sai na wo start here wo start ne sai wo kasa yi a yeso ye de be hia wo we ye aura for aura me ka kire wo me say efri na kwapem kyena me de maka kire wo na mo beche me mate pa mate kasa me beche na o say police for nipa na egu wo yo mate enti jafa tenase twen ye na obi sika wutumi fa na sasa wo mpena dada mfa sika ma o mama 24 hours then mo so edi se fata se odi usika fa san fun free phone ne so odi se fata se odi usika wo mpena dada o se me dizika ma se kokko ha dan ma me wo de onan atwitwa se bi o nan ni ho wuntimi mfro ka enkonko ha wo dan ante wuntimi nko ha wo dan Maame Frimpomaa ye kan na ye hwe nipa ene ye de agya no abrante ya wo kasa nya obi wo so na ahwe no woni ne tie wo so na ahwe no wo de usika akoma no wo de usika akoma no Emma to da bia ya na ya dwen ketewa bi eda ye tiri mu no aso wo back clitoris kete enya ade a wo hwe wo mo na ahwe no na ye den na sa woni na gya ya wo sa de usika akoma na sa pe ni bi mu ana wo sa pe no kanokre ena nya se me pe no kanokre na wo pe no eni si na disika akoma na so onko high down fa ma na ka wono no woni no otwa kan be woni obi gya ya hwensem na wo keka kire wo se me disika ma me ex na dwen so obetu ya wo onko high down for what ahwehwe ni mu be no na chese wo hwe ye no wo hwe a chese wo anya bia ma wo ne wo anya bia nti gye to me ho wo gye to no ho wie wa gye to ho wie ye no tie nsem a wo ka on say Maame Frimpomaa ye kan nyina no ya na ye gidie ena binom de yesa na nso ye gidie a we eda we ye gidie so e gidie nyansa enu ano no tie gidie no osa pa be kuta nine na agent for ho ba de we a me pen na yen kasa wa to yansem wo obi asaba nko tete be ma na ama wenum nyina aba so ye obi a odwene se obe ya hwe ne pan a enka won fasika ma se ko han edan ma no na won san ko fasika obi a na ahwe ne de na discussion nsem wo so ne na jai o ex no e di abie mu ne e wale mu na mo sa ne mo ex de da no ebi nie o nipa no ne na jai wo ni wo biem e die na ka o pass ma me fa me sika nkoma no no ko han dan ma me baby o ko han dan no ono na behu baby o ko akogye dan no o sa no ba be da wom agisafo akita so ati ase wo so ne na jai o tu nice girl 9 year won sanie e dan wo na mu o hunya bi na 3000 credit say yes say jafa mo ma e bre baby a me kopɛ dan no baby a me kopɛ dan no na metua kadada nti me kwaje ye da na me kwaje na me ne nne kɔye na me so onje chese baby a obekɔ bia wo ne nenam ante dabe ne twato a no dai oh na che dabe kai me dabe ne twato a ne dai because I still kuramudi mpacho de no obi a wo ne na jai wo se me kopɛ dan ya me na me ye ma me ko aduane wo ho na ye ton aduane ante nti ho na obedi dabe ne twato a ne dai dabe ne twato kai me enchai dabe ne twato dabe me fa no be say 2 months 3 months me de na enchai ade na omo da so me ha won se sa baba ikura da so ne twempena misika ante no oni ho kwan se wagye ne sika misika na be du ho sa ko han da ma me na wo twempena mpo me da so no wo twempena na me se ko han da ma me na me disika ma se kokutua dai ka na akwadi nipa no ono disika na ma na no cha se di wani je ho ana wo da so pe mpacho David de ne si ya mujae atemu didie sei saa mo twempena di sen anche be 1 month 2 months mu mo twempena 1 month na me ne na atena dada kra che akwa wo kra ba ti me ba biom no si o se ma ba dia na say coming back to my ex
na say wo kwowo e na asan ba be fa wo ex biem ti me ba ye na me ka che ni so me she da ka che ni so menyem enti me ka che ni say menyem no oho no start atem di na me si o na menyim o ba na me so wo ahwe enti oho na ma me ni no kasa mi te o to na ma so hwe ni suban yi enti me betena wo na me hu ye no na me ka se sa de a ende ye ntwa so eti ba baby a me wo na ye ton aduane oba ho ebedidi samto oni sika kra me to aduane ni bi ma no sata na mo jai na tata me na me ni ni e na still sama ne ebi ase de What's electric? Uto aduane ma ni di. we eye de wakwo na se no kra na me mani abra me kon hu ntimi onya ge 3000 ni wi a obesan akobe because obi a wakwo aba still wasan abefa efiti ahye ni me hu ni suban e de na ma wo do na wo pe na asem bro so de nkwa na wo ye ma wo onye bibia mame e de ya ba na the way a osi o ti say me mame because na ni mame so dia diza sa we to dey be your friend mommy tie no agroko de krokro kakra Adiza to mommy yeah ma fama so on fan to ho da me kwaji scan fi baby a metua ye na me di man so o nkura ti ye be bedru fie no na ese so me magi na me wo ho no me we fie no ese o ko fie aba ante eti wonam tama na monam na wodi sika ne man se won fa nto ho ma wo no na wo sika kura wo nsem e be fira to ana on say na 3000 na ye sa so be fa ka ba no se ye na ti fa baby a ye wo no 3000 ye sen 3000 ye sen 83000 ye dodo sen adiza 3000 ye dodo sen Adiza too. Me dem see o kra pocket nto onje hye na o ma fa ma But say wonya mfie sen batch 27 Taman ba ko e no fan kuma no na omu oji man bi na ye den ya obesan awo de adena ye ne third person mu ane nam Adiza too mu ni de o kan se hwewachi ni me hu se enye threat o kai wo se wachi wonom wo ho because ukwo we na asan hwewachi e be fa no enti me hu se sa wachi na no o ka se hwewachi sa no o ka odo e de enti wonim se ye den a wo besan aba o se ye den a wo besan aba nti no se hwewachi no e doko aye ko ha ye ye ni Adiza ma ye mistake ya o ye be 10 people Anka dia ye me say membra ma me kwa sanka me kwa na sister mani julani ba ko e me so mani ba ko no de akọ why o so offer say ye den bra offer me say membra until last time wo mu di sale ni mo no me ko ho ba ma mfre no me ma me wo kaso ho a me ko me ma me ho ti de bi obefre me bia o bla na be se me nchen kakara me say me on worry or girlfriend and you minimum unkoto o baby a ho se on so ne be ma na tie mba try e wo kuma se ha o ne be ma na tie wo kuma se ha okay mate enti o ba sa o ba beje na ko no pese me ba ho o ka chem se o kure scan kre ne ya agi me ma ba so o ba ho beje o di scanner man enti so o ka se scanner e ready bra beje abeko ade na nko me si on face scanner send me so no me beti oh there be mate se me kwa kwaje kra anye ni fie na me kwa kwaje minim ni shop na minim ni baby mo haji o mo jini sika na sika no wadi delay no kwaje a ya be third people when you third person third people third Everyday mate Adiza enti ye ne be kasa so say ye meche no na no ye be bibia fa nani so ye be kire na tiwa ketua bi na wa say ha na ye tenanya agro bi na ye di enti on de won tena ho no mo so woten fa kasoa e fa no turn laptops no o wo tames kasoa new market kwan no so wo tames o turn laptops and answer or repair na minim so repair ne phones ba phones ni di obi na e won nche ne shop ni mo repair kasoa old timers mate eti kasoa old timers police for ye ba ho na abrante ne pese ofenyansa kwan na obu ababa wa no fa so enti ye be involve the police na ya hwaje o 3000 na ma na china o de ma obiemu a na wasan dane ahye o ex nsem wo kowo a na wasan aba na wabebe
na wa wo mu Johnny Crawford ni bi o kai Johnny Johnny tena se kwan fia edru ase honom na ne nsa de da na nsa da ne kom mesra mu adiza be o say Johnny but mon change over na mo family next case ni mra me abusua ya nkasa ye nua ba a oba ya na wawo miensa jagwa one na yire na nekra enwom ben na mebama jagwa ne na yire ede asa ene ma hu se mi nua ba no chese waye kama ena nafunso atwe o ena ye me nwanwa no Mr. Abu mama ade ni mi bra be hwe ma me dem de bo nwom no mo me bie ma me na me nwo so ha kakra see at saying twen wa kwanwa ne bra wani ma me you say dear ahoden aba see twen wo ho bra wani na ben aha isi wi ana wa hwe de mic na ma me na me nko jagwa okunupa at saying yo madam makuma Irene said we see pe wasem no o say papa no enra ba ko bai na o say we si fie na oba be pesika akoye operation be 800 million na say na no ba ko no oba ya waton ni fie e de ahwe ne yire no wante o say mete waton ni fie aton ni cashew aton ni moto wo de one wasi o say mete Jagwa still uba de me kan kire wa ne se nyame onhira wate amen na no pay de bako ye ba se omusaba papa no kuro no ba ye ndura na omu papa kuro no na esi yen sentiment dan ya chisanko aye se yen fa ye ho ba kire mu na yen da mu asi na se de ahonde de abakama Jagwa o se de ahode na ba ene so watete mako mako de benyin titi unya da enti da we na se jagwa betete mako da we so se ni utrim jagwa wadua mako she udua mako oba ne yemu a unya dua mako ni wie se kim oba ne wo wie ya wasa wotete sinti ete sen me adumo ye na de ma hu se wanim yesresre na ya boneti yi to kakra Jagwa mo ba na ko wabodu kubia no wabo tibi na hospital boneti she cameraman no way di akoso no cameraman na me hu kai wa me hu de Jagwa ye no cameraman me hu de Jagwa ye no Jagwa wa na ma ni ko boneti wow Cynthia wabo tire kama say na the hospital boneta kataso Tese ahoden te sen. Sha next phone no say omo me. Na say we no ya sha no hospital. Won tinka wo pia. E ba na me say won yi. O say me mane wo ho. Na nkam se won yi na. Jagwa. Jagwa se me kan se won yi. Je say o person obo life. Na Jagwa hwe na wo ma no bobo life sa no ho be ye wakọ no be tete o. David. Menya mfiri me brade menya yi mfiri so. Me brade da so. E brade ni time be. E be ko si sen. Jise akọ fimi ne kwansa enkosi se mfie mie no MTN fo me wo MTN fo me wo enti monkate call no me wi amefrɛ mo wate mete mframam MTN mete TV so enti mo de monkate no me wi amefrɛ mo wate MTN fo akate no mo frɛ dodo MTN fo mo frɛ dodo Jagwa wo so bre ne ye bre ben jise adun fimi ne ekọ na ma wo se mi breno se wa pension be mfie sen pension dem fie mensa 3 years wo fa ba kokura ntwa wanum wo ye sure enya wo yire yo ebia no afa na chi ano wo ha ni ntimi nka mama fa fi unya ti taste kura ena se ya oda so dae o se ndae de ani de ya kire de sa ndae de o ta so was dae de mbeso bi se ya ya fi Yedenya ase. See, yedenya ase pa nti ene ye mo last review anase mo besan aba. Okay, omo ma ebusum baako. Okay. Say ensembla na omo hwe say ekuro no. Etisen. Okay. Say omo wai so. Omo wai bi. Omo yi bibia free so otimi dware kama. Say first now de na omo yi ahoma wa hande ndi awu. By aka e form ho de no. Wow. See, wo ho beto ate. Ene kura no mahu sa ho den ba. Tu kofia no akeka die huo ne ade amande mu omere o koye fufuo dendende ba yire fufuo ne enkurumansa mo nkwan chini kase
anu anko ye ba yire fufuo ni chinikase bia ma no ho ma ne nko chimchim boni bia watente jagwa etiefo de da ne da me se ye da wo mu ase omu tie de na beka se de me do mu ase se nyankopon se omu di sa no boa omu di boa me no omusa nya sa nyankopon ka omu na omu nya bi na obi so basa omu boa no ka ho na nyankopon sere omu na nyankopon sere mu so me da mu ase sa na mu kita mo ani die no nyaminsa ma mo ani die enka ho na mu ye sa nkwaso yo me da mu ase matepa me da se papa jagwa nti erade nka mo ho ate si nyame nka ho se nkura no so ho ye omo amuja wo machi no okay mate nti mo konso nyame fa mu nkodura asomdwe mu mame why ti nyame ya adom na mo ye reviews ni nyina wia ye be hye fita ye nyina be hye fita ne bi wallahi talai nyawo na obaka kai jagwa ye di fita sada be ji habo kai dam be se fita ba ha no ba mi danyo ko pose o ma ahondin wayam eni hia mi di bibi babramo wow sada ne fita ne ahade obi fita mate jaga awrade nka ho na onhwa musoma me abusia ye moadumo eye moadaruma ena mokeka bo mu a ye de aboa ye nuaba oni ni kunu abrantie we en ayisi moma me next case no abrantie we ena one ne yire eba ya oba be kire mu se wono ankasa ni fie wasie afu a odididie ne source of income ene ni moto a odidi akoniaba watoni nyina ne yire yare enti okwowo yo awo achi yade na tiefo ne ahwefo modawro mauda mekameze Afisem yebomu ko na mudiso na moboa na eho adansedie so de bebre nyame nhiramo na onyam kese enra yeba na ye de beto manim se ye surgery no ma menko na menkodi nkomotia wa koja katena se mewi a ono so ne de no Jefferson Efrem Gladys Mensa Auntie Gladys anopai de ne do nam anopai de boko na nya boko sa eye 2024 na meba second one ye friend ken no akra nti na oni lady bi date nti ono so ye fire service adwuma nti o ma na omu jae na okache ne se obetimi ama ya fa ne soja ene migration nti ni nua no miensa no omisa ne maame se menye sika ma ya fa na nti okache na mekache ne se mempa ade a ye bedan ka ena okache me so o ma mempe ye da o ka M1 nti se o de wankasa jimidi se ye fa no e fa na wo ka nyina ye 65,000 Ghana cedis omo miensa nti mfiti ase no de number bi sende me se me nko sende scan to so nti starting me sende 40,000 nti wo ma no buy say aka ye friend say medicals nti me nko sende 91,000 kan na ye se mako sende 49,100 nti me de ma no ka che me se me de menya abotre bibia ba ye kama nti wo ma na ye to aba ne wie ye no afi na mentehwe na me friend no say wo de menya abotre se me manensa anka adwuma me sike bie ni ho a ebekem ono abegye abato obenya aye NDC last year twem okay nti aba na sa no aye 2025 no first week of April no eno Sunday me 30,000 se anye ye nti menji 30,000 de aka na beba nti o ma na me di 2 kwan nti me 2 kwan nti ho ana ma ye voice message ama me ba girl nurse ni no ne na kasa te said me no aye voice message no de ama me nti me ba ye no ena me friend na me say me 2 kwan but nsi me ba ye me pepe sika ne kira kwan ena ka che me say sisi edie onti mi nkwaji scan nti mia me mfa meka na me nkọ dan nipa na me so se wo na wo ma me ya assurance say me nsa nka adwuma ama me mba obegye ama na nipa ma me send scan no minimo no ana o se sisi de o kase obetimi dia oboa o ma na ma frɛ no ma hwɛ nani ma besi sabere on pese odi sika ne be ma me on pese obeka won so hwe ana me se me de ba bedan
Maame gla mpacho ababa wa se no ye obampena. Me pacho. Time a ojiska na omoda so twempena na no omagyan. Na se won so X ye bi. Chesa oba X. Eno no so abeju sika di. Ei. Se de Ghana say ya say kokura manfere so obeto hwene so na se de kokura no de wototon kwofo hwene so rough nka wasisika. Wono oba ne te na unim no. One me ba ne te na me nim ne but no ofre me. Okay. No munyina wa akranti no ofre me. Anese wa ma efi oten fa. Me wo oboase. Wa ma oboase am wa hu nanimu da. Oba ne kire odi enti omugyae. Oka kire me say bem oba na aka kire me say me ba ne ye baby mama too much. Bibi kitu ebi a na wa frɛ me nti. Onti me ne. Oba ne ye me ma me tefo no. Me ma me te me ma na ampa. Oba ne ye mommy's boy. Oba ne ye mommy's boy ampa. Pacha bibi ni a oka kire. Enyeje so. Enti bibi esi one ne ge ni ntemu ana wa frɛ o. Na mfo nti. Wa. Bibi ni ana se wa ka kire me. Na se we kura de nye enough se mu begya. Oye mommy's boy a. Se wo hye ne ma. Sam be ma no so ya na omo hwe ma yi o. Omo krokro ma. Omo the respect e ma sam be ma na me maame fo no because ohun oba se oba ye ne maame. Sa na me hu no. Ba bebrebe san so ya na ha adwen ebi wa ha tete minti na maame ka se oba no e de ne nsem ne bro ma ne boro so anti ana bibia ni a ontimi nka nhye no na o no abeka wonya mfie sen oye 34 years ene se wo nso se wa ware afe no ne lady bia o okay ona nka oye o se hinfa na nka ode na ekọ immigration anase soja omo ye de nempena gisika no ono no nka ode ono ne ekọ hinfa no se oba ne se ode ne be ma immigration yes oba ne ye fire officer eno ono ne se obeboa oba no for immigration ba soja o anase custom ni nyina nko that's a security services ne de ba bia nka obenya bia no because no ye nsɛmtwerɛni oba no oh okay e wo Ghana he ya no oboase your friend is saying first na Kena Samuel Jansa okay first no pakwesi ndum adwuma mu wo oboase okay ena say o Accra ababa wa ne friend is saying Odi Philomena hello fire good morning oba pa Philompa cho won te saying ye da nyame ase ma Gladys e wa ha sei na wo se bre bi atwam na one ne ba brante bi etwempena na mugyae no akire obeka kire ne se ubetimi aboa ne mma ne emiensa ne nyina security service sika ba bedi ho wo se anye ye watue bi de akamu no up till now wabo sika ne mai wono so kwabo obosia oba pade enti na sika ne mai pa choso wen hello Matu about twen kakra bi na ye ni community awa because ye tie wa fidie so na ye ntwa ne ti wa say de enti esika ne mai na epese ye hu a minute like catch me back excuse me mate nti ye twen ye gina so nti twen ho kakra bi ene de fan esenko ahwa na ekan foreigner de pa o say ene de ese Evelyn obi ya nso de namu Audi Hidaya namu pa kwasi Gabi mpacho monhwe na monsanfrɛ fire mame na ye ne nkasa bia ne ya obetimi adum jana maye maame na wo se wo mane ye miensa ene wo bo mu security service omo miensa nyina na wutu asika na wa return bi dia ma wo no okay mate ntima ye ntwen no say apart from ono de bibia mate oba pa Madam, my dear, me pacho meet you. Okay. First and foremost, near the kind case na Akasawa police station or Accra Central. Na Okasa wa bomi nemba. Auntie Gladys, she's been ungrateful because it will musa and a memeso and a asem na ba. But along the line na me report here asem na ye pochi nipa na Otia Sikanito on account name. Mema Auntie Gladys we are aware say around because you're not a victim. Me madam kahun, other people kahun. Obia by me babe managing number so best friend CID. CID friending Chief Inspector Anaba. At the end of the day, Asemumpo police station. It's even against the law for a baby home because you are protecting Asemna for court. The first amount buying
na wo san kai chim ba me mo ya ho ese nipa ne be ni tie fa ni na man ni san chi bongo ya san dia man madam along the line my bad no complication me to me go police station come by me no na say ya we say asem go police station e ye running da me na me di ho akoni aba na me na me yem the bad man in brano ko CID office hono no ko follow case no me no ka say na obeba dia into sense antifire me pa cho nipa na wuji sika ne kwama no ma Gladys ene ne ba be ma no omunim say nipa no omunim no enti adan na wo sika na bedi wo ho no wo ntu wa na monye omusika ma wo ma wo mmom na omunim no no wo nkwaji sika no wo say nipa ne ho me tin no me ma Auntie Gladys ya wo say ma nipa Obua onka se ne bua. Debi meba oba pa untimi blame Auntie Gladys because onim sa nipa no wo baby a wo no onim wo. In my condition, do I need to be going to the police station and coming? Auntie anu ne dia ya say boss ya kona na de ne ti ade age akyerema. Wo na wo de sika no koma nipa nti se bibi wo ho no ma wo na se utimi sa ne abofo bi na abetu no se de yo omo nim nipa no wo baby a. Me a metinya ye ne say me ba be man most often o wa kra me the CID number man Emma ono kwa ni CID ni kasai in my condition man say you ina iti sika ne wo me ho na mpe me say ma se fire sika na kasen kan de ono kwa ni de kan almost onkofo de kan almost Dabi ma Gladys asem na abeto me table so nti me pa cha ono ne ka ne yesen unless I work it out because can I do ma Gladys kan ne chire no mame Epacha 19,100. Well, I won't doubt it because at the end of the day, you payment to me. But as I've said, the Canada also, it be there 40-something thousand. You see, I won't doubt it. But the problem now is, me na make one amount. And yes, madam, I'm in the condition. Me ba cho si Canada be di wo no mo a went me and pull it through. Anya adwuma na ma wo mo no. How many years in here? Oh, how many years? I think it was last 2 years. Last 2 years into obapa sikai wu ho na aba bedi into wo ka say wo mo na enko police station ko CID ho no ma you are not being fair to them. Point of correction. Men ka say kan ho na aba bedi e na ndi kan kai ante why na mama di ni sika ma no nya wo no odi sika ne ma o madam say asem police station pa yen ka ho asem ye ka ho asem asem court na yen ka ho asem enti fire officer hwehwe mra ni mu yie asem court a na yen ka ho asem wo afidie so wo police station a ye wo kwan se yetimi ka ho asem ti hwehwe wo mra ni yie mpa cho hwehwe wo mra ni mu yie masali asem ni kokos me kache Madam Gladys wa ma ne court krata enti wonim sa wo de ni case e court nti nka nkyere me say asem wo police station yen ka bi nti wo ye fire officer hwehwe wo mra mu yie mame why me kan chem say asem ni kokos man ka sa me male ya we say the bad boy in Bra because everybody who solves a victim no waba around. Omo we just can to me no be about no pen because I was the one in charge of medium man. It say da ben na ompana dada no omra e maame ne ba no da ben no omra. Police station no go no CID no one man about ko be dia. So he's able to come every day. Ma wa kan kire mo say momra police station na mo anko. Me dia na ba na ba. Me bi sa no mani nya no mpa cho fire. Me say membra police station wo Accra. Ma ne so na fire ante hwi. O ka kire me say membra police station wo Accra na me ka kire ne say me ka kire wo say adwuma ne me npe. E na wo say evidence bia ho say me sank me mane sank adwuma me nsa be ka me sika 1000 kura enkem. Wo the evidence ni nyina so wurem. Sisi eken so ontimi mba because time me this can ma ona o ma me 30,000 no na me nte Ghana ha na me koye me bae ya mo January na me frɛ wo ma frɛ wo sa onkasa wo se wonyam ontimi mba enkonkwaje me timi nkoda aka afa na me ba no so enya adwuma okɔ 6 to 6 oba nadwo enti sisi obeda na otimi akwaje me timi nko me so nipa no ogina wa minimu no wona minimu madam. So as in your can. So at the end of the day, if my health is not permitting me, Philo, like seriously, me patch up me nimni pabia, una minimum. So one shame assurance be se me nya na obey ababoa me a. Enka me face kane ma no. Madam Gladys. Enka me fa ma. Wan so na send na ma ne ma me. E na me di sikane atu mu. Auntie Gladys. Yes. Me be just jealous and catch say you are me di too.
because a man do any man can. But just as I've said now, my condition cannot permit me. Say me this to happen. Nyame anaba onwe osias and asem no as me catch you say papa must say I will say my father asem ne kokko because enye musika pe ne woni and na me ne wo ka say me madam wo ka hono kwa eko tia ido se so ni na no me ya we say me one sense and to me ka me ko am so Madam Gladys asem na aba na ba na ba enye me pe ena ma me ne make statement say na me so na hu bongo yes e no kwe and na me so but so be nyame so no kra e bongo account na this can see enye me pe se ba bongo no nyawa na o send na ma ne ma me se me fegu so enye me pe nya no kra bongo ni ona o send bongo na ma me se me fa nkoto so ADB me wie so me send bibia so de ma se me diska na kwa akoto I'm not disputing the first one first come bongo sister because na o ya we say ken say onya 10 pesos kra mfa ma ne nyina age se me a. It's a glad to see. Yes. I'm talking as if they may do with Sikabi. And I mean, there be oh, dear, I would not imagine I was watching Misika. Because when you send me an Amia Juma Buanqualano. Madam Gladys. Yes. The problem is, I don't maybe a cockle, and you know what? Who does? Obiaba. Madam Gladys or no class, and Madam. There is no. Send me the cancer, say, Ujisicano, say, call to be my minty in command. Oma ken nua panyini kura so te meboa evidence na o kire say yensa anka adwuma na sika nyina yensa beka 10 pesos income wodi bi ma ken nua panyini eti me be kura no so send message ni nyina ma me. As I've said, my condition now, I won't choose my condition over Usikan. In an Usikai or police station. At the end of the day, me ya for thing na me sinya for police station why not? K ewo anaba number or CID number. So if not for anything, non to me compound to me fresh. Ebisa says CID officer case no akwa position. And you dragging me over there. Auntie Philo, dear wokan, opasa o divert asem no me dear minim ne say. Wo ena maami one ne ba enim wa wo de account number. Emma wo mo a wo send sika ne to so. Wo send sika no wan send evidence of payment amount. Enti adena wan kasa won hwe ni asem nanim ene kasa debi kura na obenya kade a kire maami se maami gina botre na men kasa nya botre na manunsi kasa debi kura na obenya aka kire maami se bia menyem me condition no mintimi fa nkodi a kire enti munya botre na nyame sua me asomdwe mu a metu wan na mo na magi musika amam eye kasa de watimi akasa akasa e kire maami bisade maami eno no mpo ka kire so no so ne banyem Mama so aka kire so onyem me pa cha o ka kire me se onyem enti ontimi ndi a kire me am follow asem no bi wo ka se wonu an follow dia me ne wonya adwen fire madam meba wonu anim nipa no no follow me ne wonya adwen so wonu follow sa asem no madam post meba and I could offer me concern at the hospital na I'm saying Gladys me home for me over this is the condition so at the end of the day say be ya obes listen me you will not say what was the meaning. Obe won't asem no is still in the process no. Because Obi answer you so can have a condition here. Let's say if not coming in for my key any CID no. Any communication because when she got the channel deep I wasn't even talking on phone. So for you to have track record on at the end my key any CID in Kasa. At least any day in an offer a beboa. Matifaya say no condition na me ba ma minwe me ni bre condition na wo ka say uwo mu no me your ba I respect your condition enti ye ne ma me be kasa na say ne ba ne betimi akosi ID office ho a ye be ma na tu anamo say wantimi ankwa a ye be twen condition na wo mu no sabe enye 10 years e few months bi e na wo ne be ba wo wi a ye be san ba won chen because maami a nipa a wo kan wo asemi maami woni ne ba wo nim sa nipa no eti wo na ese wo die ni mu pani sika ma no nti ye wi a ye beto aso wo honom why hello no me emu da ho pastor me too dia me kan ye me say e ba ne die obeye because you do cause of nyano
Mate. Bandi obeye. Yo, Matinti, I better near to us or Hono, Mamma, now say for Frobinso, baby. But on so the Nana Usu. On so Nameba Bako or Italy. And I say, on Sandy Scammer, no bet me the Erica ba Aquentium. Into I said that Obakuria. The ex in it fire. Fofro, okay. Into I also catch and say, Obajane 4,000 euros. Into starting on money sending 2,000 euros. After sending na mine be frɛ me say me ba na assendi 2,000 euros ama na on na papers ama me ba Eric na me so yo mate enti na anytime bia wo frɛ na ye so ya frɛ no e ma na je ne passport bibia ma ye de ma no afa die ye frɛ na besin ne onfa abrante ne de sɛn nana usu me pa chan enti last year 2024 no send me 1,000 Ghana. Se sikane de onya ne nyina na obetete 2,000 euros no e no asend mu 1,000 Ghana utua ne yie ben otua ne 2021 da bia fe ben na wo de euros ne ma no 2021 o se sa 2,000 euros no nya cedis ne sen that time me o se ono send good ne phone so dalet nti wo de euros ne ma no me ba ne de euros na nkasa na de na se wa money cedis nti die nti na wo de euros ama no no wono ne tete ne nkakra wo ma 1,000 cedis mum menti asa sa no o yen se obetete na me si unim euros no si euros ne de that time kra de na 14,000 nti obetete na wo de ama na se 2,000 be ye 28,000 be ye 140 million 2,000 ni nyina okay enti obetete na me bisa me ba ne se oso obetete menje na ose mama sika de ye mpunti otete age o sende me 1,000 na bisa ne se enti da ben e na ode de aka baba be so e na ose obusu me bia obesende e firi ho wan sende bia ofre na na otu a hyeda o fan o wakra o ye agent ana oso ye agent na that time na ndisi nso na wo so se ndisi mpemfo na ono omo ye adwuma nti hwan na enam ne so awu no eye me ba na de sa namba ne maame chese wo mani nyina wo mo na kofa connection ne ba wo we x we nso so a ona akofa ne number de abrɛ nti de na wo ba na onimu no ono nso ye afa ho odebia obisa me se mama wo na wo Ghana hwehwɛ man no na ana se wo ba na timi akwa ama no ne ono oba ne de no ho dada nti ona de number ne ma wo se nka janka onye na ne nua ne meka no ho ukunu we me pa cho ho de na wo ya fa nsem we nyina ho ano de onka ho hwe na ukotu eska no otimi frɛ no ukotu eska wo ka kire ukunu tama akola ne diska ne ma no ka kire ne papa wa nka nkire no ono ane bo ne papa da bi wo so na me bisa wo ne ye mienu nyina agina ho nti wo ka kire ne wie na papa ne ka kire me sese na because what wo nsakra ya wo ya de da fidie so yi eya wo ya enti nka na montuo bi se no bema ewo mu a I think say enkebe kofa aden na okunu nsori ntu ho anamo aden ose nkola ne me too much ntomba enya one ne ma me ne mba me ne na aware e da hote enti enkra ne o aka abomu dudu nti no oh my god mpacho mo hwe na usu number no producer afra ama producer mon check mame na me ne na usu nkasa ne yen hwa de because we said on sane de ne ye o me hwia se o madwumem ache ko 40 days o yare e was nka uretu anamo na utimi rest but all the same ye be hwe na mompe na usu mame na mene no enkasa mon try na munyane mame Faith Homeopathic Clinic nro nketo nti ese mbacho na usu de ni sika na kasen beka 13,000 okay Faith Homeopathic Clinic nro nketo a wose nketo anso ye de sayare akese maame ni situation na mama boto because opeso de ne mesi ye wo ma no mo ko school dru sen omo we Ken ni university wa we university e wo yinfa ewo Kumasi ana Accra ho nti wa we university e na de odi ho so ewie a degree nursing nti se oye nurse ni but onya post to ona nka ope security service ni bia ma no but that time no akọ nurse na no nko okay nti na mo train posting no e na nka ope de baby akọhye oba time na Eric so ekita ayi set driving set bia okita bi oye adwuma isi onye adwuma tinka ope adwuma ma wo manaye eni o bibia be fine wate oba time ode ntoma boni yam
pese oboa ne ma nti monhwa na mompe na wusu Maame Faith wase oba wani ene ha wo no mpe ne won kasei wachi ukotodwe usisi de tete wo bia no wo ba wo de afidie ne be hye uti no wayi uyade e de agu ho no asa uyade kuma se ahene makokɔ ben 18 mu ɛhɔ